Vege yopelaho rotumbula zori MaPPC angazidovua ova muna panda mme awe udotizula mwana wa mme awe na uru zinono aluwa nyaluwo yawe ingakadhivambezo na funga kune ya semende ini yafulupezwa nga batu banji bamwe batu bangaba bachidivasa Pretoria Portland Cement lipasi lote lidivasa PPC ine yaneazo velezo zofambana naho zinezo babonus yoengezwaho kakastama zabo Dizora pa MaPPC achiko ambanga hazo zinezwa vizwa show rewards ka website ya ppc.africa vege yopiraho hoba MaPPC uyabana mashudu wa wina chazino hungaba hunyi ane adowina ndiko usora vomemo ahi karifekanga enea ine yafuneswa ya Dikagong ndiko nitamera mashudu baby hapa unamwe muthu ana ashima zvingo munhu anodzinekedzera fana naini mutwanga nditamanganga yanu ndidiva vatu kufunze yawo vane vateo wina kwezi ini dzulelo wina sharp ne ndikuliwa baby ngazi sleepless nights na phone chats na business proposals ezilanedzera vari chigodzishumana nadzo chipinga chote chitonga lepasi likofera man ai man mufunwa tiri bweni numune ndiyambanga mimbulo yanu yavudivudi na usalatela thaulo mutwanga katina udimisela uguda anu ni adiva uji anu dzatsaradzo dzavo rine singa mombulo wavudi zvoni zvoni thusa badi apeni kotodirwa kana ngazvo baby zvinoti ndiwo pfesa story ndingani vatu vachiri umachero ndiva hameni utoamba ngone ndova ndisadova ndotoma kana wisa proposal dzodziyaho kabindu linoni la PPC arali usongova ngatoso yawe baby katina ndivo yawe yabubindudzi namasheleni finances niyabona ngabe nipase matric nivele phanda nga pfunzo dzanu nazidova nisikoliwa lusinga zwithu zwine na tiyo tozviita ini mune umela nchikoloni nivele phanda na pfunzo dzanu papa security way Mr. Wilbaro Cement baby na vatu va PPC vakododisala ni muchini wawe wamashudu ramba uvori vanzilani baby vangapi Mothusi na ukoteyo vavone vana vatoda vatanganedza michini ino nikatina nerito tanganedza rothe baby mara mufuna ini niyamangadza we nikotodombudzereni yangu ani mazvali wanga na matsina nikotozvitisana zvototanganedza muchini ngandapatichedza yavo memo wahi oledi ne ndivona unga ndi zvinji zvine nakatidomugudisa my friend anyway zvingava zvikwine arali vavasiwo musi uchitiwa handover havala mufumakazi avachaima arali vavuya vatomuwamba mena mwana ndimwe khombo ine ya va very funny okay baby kadombudza pa enodovamba rehembe yawo yalunakoso ndiyamba yeno nini akoto yambara ngatipa la chilambingano ndivona ungari ndikwini achiambara overall dzawo dza PPC mara baby baby kadondichandisedzera unukhelela sa million enya ruti ipedzi man baby man idzi overall ruti ndidodzibona machelo man asikwine auna muthu ane akhamba nani evo saditucheli mma ai baby ai mara ndizvone mara ndira ndinatedila ngayo nechichidzana munakai mudzi usinyuwa ndito mutretonga rawo tsini that's right baby ndomubudze ndikalenga mandori asongosoko entertainer vatu vana va negative man vatomubhora vatu vanhu vana energy yawe kakadobona ndikoteya uhumbudza na mmehanga ngavutambo ovunamusi man hai ndikumbelwa avavudze mutwanga no nditobavudza otherwise vadomuimbelwa ulimbo lwadhura baby my one and only sunshine ukaglomy world mutwanga man ndisipinga zvaone wadi vakeli noshango linonilera sokodzorero shanduka ti yele shango lino sokodzorero shanduka mutu utoyona thiko ya mutu ane angasayene ana dobona sense kana sense yanga yes my dunuza kaya shango lino ladzule uri vana dzishanduka ngotorali tiri na kaya tu zistapeli neratana nadzo diva limwe na limwe niteyo vana mutu ana na the vibe naye because mutu ane avana ndiyambori yezvithu zvane zvivizo ri tribe ayoba ina zvauri nditova mudivito wa tribe yanga naona na zvinhu nana ngaheyo ndira ti kariseyo yahoya
rite uri rufuna rwashu uduke ufirisana mudukuduku rikwatise kuti hashu nana man ndione rotoma zvino rikopembera mimwe ipato 128 yarupfumo rwashu tokubuudza nne unotombudza zvavhudurini kotozviyambisani nichiri mimwe ya 128 urori dochiro svikapo paitorine sa ifa la PPC lipasini ngari niri kotodosiya dzina na bvumo line la dosara lichererwa mimwa yothe inoni mwana makuzvidivo rini ruba horiona pakeli shangu apa baby keila nyambo ya PPC yotoma ngo ezoti zvitodzurira kubverera mapipi zvifanira kubverera ahuna ndira yauri zvisongobverera zvekarine uri risiye ifa na dzina lavudi na shangoni kana risongoita hezvo zviti irine ndibvumbe kandena kabvumbe inini kutodwa mburi ngaimwe ndira riroti namanda yes of course yes maratiri ne together we are stronger tingo rirote riva rokwata we are stronger rokwata sa PPC cement pangasirita chitu that's right baby kakarivai ma boyfriend yawe kodo wana lifetime award wazvidiva msi yes var sa zwenda vha ndi tshi khou amba zwine dakalo fulu sa muimeleli wa PPC uri ri thuse vhathu vha aluse mabindu avo zwihulu sa vhaswa vhane vha na nḓila ntswa dza musala uno dzine nga khazwo dzi ḓo ri thusa kha u fhaṱa na u sika infrastructure ya vhumatshelo. Nṋe muthanga wanga ndi ene ane a khou tou haka deu ndi ri ndi ene a khou i kokodza we una maluvhi o ṱuṱulwaho o dzhiela neme awe. Iyo ndi ngoho memwari ri a zwiḓivha hezwo fhedzi ri kombela vhane vho mashudu rambaho vha fhedzise tshipitshi tshavho vhunga ri sina ḓuvha ḽoṱhe. Hapo vha khou amba ngoho MaPPC one wa vhukuma. Number 2, changa asi tshipitshi tsha u ṋea ndaela fhedzi zwi nga ri thusa kha uri ri fare nyambedzano na tshitshavha na uri ho vhuna vhuṱambo ha ḓuvha na musi ndi ya MaPPC brick making machine handover. Mayo vhaṅwe vha shuru khou ḓivhudzisa uri ndi ngani khotsi ya MaPPC vha siho hafha kha hu no vhuṱambo ri khou amba u ḓo pembela na muthanga wavho. Hai man, hey, ini zviko yesa hezvo zvithu man, niko yesa inu man. Nothanyana thungo inu mwananyana man. Eh, ara na dova ne hwene, ndido dilana inu nyana so. Ndidoni do dilana inu. Hela munaka, hela. Dolu chami kwaya mini. Ah, andizibona zwoni ko vanda ndangulo. Ya zwidiba zwo rari ngo to yamba nga khotsi ya Khago na luthimu sia tsini. Nahone ngondi ya uri athiri nṋe ndi ḓo I fhindula heyo mbudziso. I ḓani ngeno ndi to ni fhindula inu musidzana ḓani ngeno. No. Memoir. Ari nga ḓo tendela vha dzi u tshinya vha tshi tshinya ho vhuno vhuṱambo. Security. Ndikombela vha bvise munaka khonani ya Lucy afha no. Iwe ndikombela sa kwamiwe ndikombela vha songo vhuya vha mpfara ndikombela hu songo vha na muthu ono nkwama ndiko to humbela ara ndikho bva ndi ḓo bangane mune ndi a kona u tshimbila na mune. Songolwa naye. U to vha tshachara fhedzi. Hayi u kha ḓivha mufumakadzi ane a tea u fara zwavhuḓi na nei hayi ndikho ri vha mu escort nga nḓila ya vhuḓi vha songolwa naye. Sharp ne ndandiko dzinyanga uposa maipfinyana mavhili mararu a u to livhuwa nyana so ndo vha ndi tshi ḓo vha ndi songo zwikona ni arali hu singa thuso na maanḓa a vhafumakadzi avha vhavhili ya oledi yanga nga u dzulela u ombedzela uri ri shumise zwibveledzwa zwa PPC ri a zwiḓivha musi uri tshiṅwe tshifhinga vha konḓisa vha oledi avhanoni mara ri a zwiḓivha uri vha ita nga u ralo nga nṱhani ha uri vha ṱoḓa uri tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tshi vhe tsha maimo a quality lushaka. Ndi ngoho quality bva phanḓa kha zwithu zwoṱhe a thi kholi uri vhadzulapo vhoṱhe vha I ḓivha mbuyelo na ndeme ya u shumisa PPC. Ndi sa vhadzheni hanwane bomme fhedzi u to amba ngoho hu na mbuyelo khulusa dza u shumisa PPC cement. Iṅwe ya hedzo mbuyelo khulusa ndi ine ri ḓihudza ngayo sa PPC ine ya fana na vhuṱambo ho vhuno ha ḓuvha na musi. Muano wa PPC's community upliftment na upskills programs ri vha ri tshi khou pfufha na u khwinisa quality ya vhutshilo ha vhathu vhane vha nga sa MaPPC vha re fhano. Izwo ri zwi vhidza uri local enterprise development nga u pfufhifhadza ndi LED.
ndi na ngoho ya uri hezwo zwi ḓo ḓisa super rewards nnzhisa. Ndi na ngoho uri hezwo zwi ḓo ḓisa super rewards nnzhisa. Ai inwi ni khou pfesesa. Zwino kha ri vhuele kha MaPPC. Ndi tshifhinga tsha uri ni shumana na bindu lanu. Customer zanu ndi ḽone ḽiga ḽa u thoma ḽa u bvela phanḓa. Ni vhe vhathu phanḓa sa zwine ra itisa zwone ha PPC. Nahone ni tshi ḓivha zwa uri ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽi ḓo ni ḓisela khaedu ntswa. Fhedzi kharali ni tshi ṱhonipha vhathu na ine vha ḓo ni ṱhoniphavho khathihi na bindu ḽanu. Dzhiani heyi no ngeletshedzo ni vhee mbiluni yaṋu ṅwananga. Hezwi zwi takalela vhoṱhe hu si na khathali uri ndi nnyi ṅwananga. Sa zwe nda amba sa zwe nda amba uri huna vhafumakadzi vhe vha ntikedza misi yoṱhe. Ndi ḓo vha ndo khakha nga maanḓa arali nda sa livhuwa muṅwe wavho hafhanoni ane a vha ḓinga ḽa mbilu yanga hoyu Lucy o nthusa nga maanḓa vhusiku na masiari ri khou dzudzanya u ṅwala dzi impressive business proposals. Vha dzi ḓivha dze dza vha dzi khou tea uri dzi ntswikise hafhanoni kha PPC uri ndi kone u alusa bindu langa my baby. Okay, ndi zwavhuḓi u livhuwa vhathu vhe vha kwama vhutshilo hanu nga nḓila yavhuḓi. Ndi zwavhuḓi u humbula vhathu vha tshintshaho vhutshilo hanu fhedzi ḓuvha ḽi khou kovhela sana. Ndi khou ḓi livhuwa na nṋe nga u ṱoḓa u ḓivha zwithu zwinzhi nga ha PPC Cement na zwibveledzwa zwine vha zwi rengisa vha PPC. Na ni tshi ḓo vha ni ngafhi nga nnḓa ṅwananga MaPPC? Sharp ne ndi khou livhuwa zwingomu na vha Mothusi. Vho Mothusi vho ngomphelela mbilu musi ndi tshi khou dzulela u vha vhudzisa dzimbudziso. Ḓuvha na ḓuvha ndi khou vha vhudzisa mbudziso nga ndeme ya zwibveledzwa zwo fhambananaho zwa PPC na nga ndeme ya quality ya PPC Cement. Vha tou vha encyclopedia zwi tshi ḓa kha semende vha muhulwane. Havha Vho Mothusi havha vho ngudisa u bva kha bindu langa la brick making heḽi ḽo ita zwidina ḽine ḽa vha kha dzharaṱelani ya Vhathusi hardware. Vhathu ni a i ḓivha musi ni a i ḓivha Vhathusi hardware i tou vha one stop shop zwi tshi ḓa kha u fhaṱa. Vha na PPC brickyard Vhathusi i tou vha henefha tsini na riṋe. Musi ni tshi alusa bindu lanu ni songo hangwa u aluwa na customer dzanu. Ndi amba ngauri vhunzhi ri a funa u ḓi ita zwiendangolo kana zwiḽa zwino vhidzwa u shuma in silos. Ndi sa hangwi na mushumo wa mobile phone ni gude khayo ngauri a u soko vha phone fhedzi i dovha ya shuma sa computer, camera, remote control na sa mobile ATM. Ni tea u vha zwenezwo kha vhathu ni songo sanda na muthu na muthihi. Misi ni noṱhe navho ni ḓo vha stronger. Rine ri a ḓi hudza nga inwi MaPPC nahone ri takalela u vhona ḽoṱhe ḽa Dikagong ḽi u khwinisa quality ya vhutshilo. Vho Rambaho ndi khou livhuwa maipfi avho a ndeme vhukuma. Ndi khou humbela vha ntendele ndi ne MaPPC tshikhala tsha u vhea maipfi awe a u fhedzisela musi ri sathu muneaho uno mutshini lwa tshiofisi. Sian maipfi a u vhina kha vhathu vhoṱhe sharp ne ndi zwa ndeme u thetshelesa vhabebi na vhathu vhahulwane. Ndo vha ndi tshi ḓo vha ndi songo kona u swika hafha kana u vha walking PPC billboard arali ndo vha ndi songo thetshelesa mme anga. Olede yanga ngo vhona musi vha tshi ri ndi renge semende ya quality ya PPC. Ndi songo rahela mashudu kule nga u sa thetshelesa vho vhana man. Naho nanga vhano aluwa u swika ngafhi ni songo thatha mashudu. Zwa zwino ri khou thoma lwa tshiofisi MaPPC brickyard. Vha humbule showcast ndi ya u forma zwidina. Show build ndi ya u fhaṱa foundation yo khwaṱhaho ya nnḓu yavho. Show sem ndi ya u fhaṱa nga u angaredza. Show wall ndi ya bricklaying na plastering. Ndi sa hangwi semende yashu yo khetheaho atiri. Show road ndi ya u fhaṱa dzibada na showtech ndi tshibveledzwa tshavho tsha premium tsho itelwaho civil works. Arali vha sina vhuṱanzi ha uri sharp vha funa u renga mini kha vha ḓe Vhathusi hardware u gudiswa nga semende. Ri khou pfana kha vha ḓe vha renge zwidina zwa quality u bva PPC Cement. Ndi a zwi ḓivha uri vhunzhi hashu hafhanoni ni vho ṱoḓa u thoma na u pembela. Ni khou nyanga u thoma u dzhaiva ni dzhaive ni ngo mpfa. Namusi ti ndo no wana tshikhala tsha u shumela vhadzulapo. Ndo no ḓi vhona vhathu vhane vha bva Western Cape
batho ba ne ba va Free State, Limpopo, Gauteng, Eastern Cape, usika Northwest. Ba tshi khou vhuyelwa zwihulusa nga mabindu a vhuponi ha havho kana local enterprise development u bva ha PPC. Namusi ne ndi khou ṱanganedza heyo thandela zwi vhidzwa upfhi u tshila hezwi ndi songo vha tshinyela tshifhinga lushaka. Together we are stronger. Heyo yo vha episode ya u fhedzisela ya Dikagong ya drama ine ra i funa. Zwino ndo no thoma u farwa nga zwine nga luisimane vha ri ndi dzi withdrawal symptoms. Na vhutshilo havho ho vha hu hani musi vha sathu ḓivha nga vhadzulapo vha Dikagong. Nahone kha ndi tori vho vha vha tshi shumisa lushakade lwa semende phanḓa musi vha tshi nga ḓivha nga zwibveledzwa zwi akhama zwawo zwa PPC. Vhunga zwino vha tshi khou ḓivha zwinzhi nga ha semende, a si tshifhinga tsha uri vha lingedze PPC. Arali vho vha tshi khou ḓishumisa PPC u bva tshe vha thoma u fhaṱa, izwo kha vha phaḓaladze mulaedza. Roṱhe kha ri fhaṱe nnḓu dzine dza ḓo farelela tshifhinga tshilapfu. Kha ri fhaṱe vhupo ho khwaṱhaho, ri roṱhe sa ṅanda nthihi ri vha ro khwaṱha. Kha ri fhaṱe nga semende ye a thoma u bva tsha miṅwaha ya 128 ndi senthari yoṱhe ye ngoho nga miṅwaha ya 20 na ya malo a si matamba vhana. PPC khou fhaṱa dzinnḓu na u fhaṱa vhadzulapo. Thanzi zashu ndi nganea ya MaPPC na mme awe Vho Mme Moagi. Mashudu mavhi nganea yashu Dikagong yo fhela. Fhedzi ri kha ḓi isa phanḓa na u fhaṱa na u khwadzedza zwa uri ri isa phanḓa u vusuludza Afrika Tshipembe nga vhuswa. PPC, Strength Beyond. Kha vha ye kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook PPC Africa na siaṱari ḽa Twitter @PPC_Africa na Instagram @ppc.africa u shela mulenzhe kha muṱaṱisano washu wa vhege na vhege hune vha nga wina pfufho dza vhege na vhege vha dovha vha wana na tshikhala tsha wina pfufho khulwane magumoni a heḽino ḽi tambwa. PPC, Strength Beyond.